ยิงเด้งทรอกซิเก็บระพอรูแซมซอนซิงอิงตีการเลียนี้กัจจิกิโมฮามเรนคอนสติทูเอนซีอาร์โล APHLC อาซงเป็นมาสเรลีกับประมาณปอนAPHLC กอร์กันที่ Constituency Committee เห็นเป็นเพรังเกียไม้กังนีBirta keme hirjir ke tokla pen ki hiraning ki hanga tuma phan isi birta keme EPLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong Tourism Department pen patir pi ponsi ki bangji there cheklo ni phai khri ECR ni ke cheng sia phong hirjir ki hir kache pate jai mek padopon po bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum kilong ponji anong e lake ke cheng si bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suring koi second runners up bangke suri kep nali to me hirjir ke deng ponjiar ni lake theri ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor ke kor tangte nang li to me hirjir ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton pen kachini je phan 9365492 465 lapen 936551891 along homrignon Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pini birtang ton pen arju ponik tha Karbi Anglong atogano longta ingdeng trok sikep rapho ru Samson singing ti kardiani kachikimo pona sonse Karbi Anglong Autonomous Council pentame kachikimo jaimek deng pon Pidam tang ni phai ingkora ner kebada por phai ner kep apor malom akimi Samson singing ti mir birialong Samson singing ti aphan miralek paidam si puthot por phai ner kebra achitim apor malom pen aban Samson singing ti chikimo mir birialong miralek pa ipon thulo Bangso phi arnam kachada mamai padoponsi kahoron kataram Gita Pat Bible reading Guru Granth Sahib Quran Kirtan Pat Lokhimon kachadom patang epen maipi pangching ponsi Samson singing kia phan chikimo wernang koke Karbia khai chihitik jamatuma phan ke pangrum abang phulo angtan ke do Karbia long humri namsi pier thelong khai kang thimpu kachi hoklong je phan Karbia dorbar singponlo La so sai ki claim theka jok pinier ni Karbia khai chingrum long lo la pen alang lia phan khaya pu hokpon lo la si alang li ason ki claim ki damalong Charlie Dunangchi Karbia khai jong si chingthurnangchi la pen jutang jubat pindeng sumpot pachan ponangchi poloti ningisi pen do theknangchi pusi Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo rong phar pen lamthi jaipon National Identity claim nang popu kamatha ki ching sia bang pulopusi alang li hin pen Samson singing kia phan matha pon ru po amen ka chelong ke ki joy ki kali athe alang li ki claim ki dam ni senapot lasi alang li ki claim ki dam ke patang thek thea sai an ke initum si papling ponang po Samson singing kia phan ason si Karbi adorbar mai phu sarsing teron mate langkung habia phan kachikimo padoponsi Karbia khaya phan Kapachini pon theke Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan choro nangji athe langkung habe ke district ke hangahut Samson singing ke long kachirabdun abang phulo lasikai ke ta archopen alang liphan chikimo ponangji pusi Karbi solang dwara raphan MP Horen Singh bepen chuning ripon Maelong MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM's MAC Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department apen Karbi Anglong Autonomous Council Employees atum chetong dun rinti Karbi Anglong Autonomous Council TCRO Dilip Kathar hin pensi Maelong ka chetong dun anatuma phan kachuro lamthi pajirpon News Report Karbi Anglong Live Kidam tang ni phai ingkora ner kep durmiar ni All Party Hills Leaders Conference mati APHLC asong pen radar mu kache jenga jamek Hamren constituency arlo kideng pon ni jang Karbi Anglong arlo Hamren MEC constituency arlo telehor la pen jengkha hi thialong an ingsam jin pen radar mu kache jenga jamek kideng pon bangso radar mu kache jenga jamek along suri amulo atu che jeng dunsi ingtang kring pen la bangso jamek deng pon lo
la pusona por hud rai kom sai khila pen radang bong nat lam the ka che ton te jok rai kom sai khia hin pen lathi charge sitami padoponang khok labang so lathi charge ki pi pona jok pen nangan arat rai kom sai khiri deng pen aring hu sonang lo La pusona por hud arenga hu ke son dunang abang phua bang phia tum sitami non ki chari pon bom Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japan BJP government aphan la puson radaphan police army atum ke thenge chok la pu henoma ka chingthur la henoma peace and development buta karju pedopon pinso kache songolong arno sotum sitami jail sita chithap dunang pom la sidindi tuma bangke laki ing tontelo sangselo la pinso kache songolong aki ha jai ka thar sarnang ki japon along nilitum talaga che songdum thipo la penke article 19 ke laki freedom of expression freedom of speech la constitution along ki tok dak dolo tangte pinyar ni kopia posi la dak army police atum SP atum DC atum alang litum freedom of speech freedom of expression article 19 constitution of India aronatek chini ne det ma ha kyo buji pua nai amar police army bilage DC SP bilage article 19 e koise freedom of speech freedom of expression heitur mote apunar kyoto amar kane ami peaceful democratically ami rally to ami korisu India det ke democracy pinaka potsi kaddu kavita imina ahok pe dakang sai kache palong ponji aphan ke kache songa ja kongdu lapuson kache song ponalong police pen kinep kang nang ke thenge chok pon ke police atum detle aja kong kache pherang kali ladake council ke chari pon EM CEM MP MLA atum adai du lapen bangso long bongo sena RSS alam toy pensi alang litum lapuson asai ke claim bota EPHLC claim bangatum ningje pon Constitution इलिट तुम अलोंग के पुलिस लेके ठेली Constitution से के थे Constitution लोग के तो कुपिलो इलिट तुम के लद्दाख के democracy country ये democracy country लोग के अनु तीन नामे अमेना right अमेना हॉकपेट अकांग साइड चुपालों इमान के कच्चे सोंग आजा कोंग दो लबंग सो कच्चे सोंग आजा कोंग के दो अलोंग पिनियर नी लद्दाख पुलिस तुम नीली तुम फान नंगे नेप नंगे नंग नंगे ठेंग नंगे चौपन के लाके पुलिस तुम दर आजा कोंग चुपा फरांग अली लाके अदाई के लद्दाख के इली तुम काउंसिल कचहरी लोग EM CM लापेन MP MLA तुम सी अलांग ली तुम सी लापेन नंगे तोय दुन लापेन क्या को बोंगो सेना RSS तुम अलाम तोय पेन सी अलांग ली तुम फाना पुसोना अकाम नंगे क्लेम All Party Hills Leaders Conference asongja posongja pila pen claim bang atuma phansitami kinep kangnang ponta padoponlo birta kirip dunlong atengke angtong ingtika thar Bikram Hanse Sukur Singh Timung Dhaneswar Rongphar Samson Teron lapen ongdunga songja pola pen songja piatuma phan Hamren District Jalalong an Ponbom lo pusi APHLC along claim bang piatum pherangke pen chihu chipura hut nangke than pachini dun Kheroni pen Mohan Teron Karbing Long Live APHLC Korkanthi Constituency Committee atum pherangkya mai phapon sikidam tang thang ni phai ingkora trokarni Phuluni Constituency along APHLC mai phujaya kathar ka humri dam hot pang thek bang hini atum ki hungdun kri po lama buthak ningkang samse chepaklangsi alang litum bang hini aphan prabjin pen pang theksi nep ingnang serak nang chi pusi ke hangpon All Party Hills Leaders Conference Inglong Sabor Polling Station atum pherangkya mai ke phapon alamthe alang litum ke than pon laki kidam tang thang ni phai ingkora trokarni bang hini pang thek tum APHLC mai phu joining tikathar aphan Phuluni Constituency kidam bom urhut ki hungdun kripu aputhak ningkang samse chepaklang ponsi bang hini pang thek tum aphan prabjin pen pang thek pami pen nep inang serak nang chi pusi ke hang padopon alang li PSLC a president pusta me khei pen langdam lo pulo tang te alang li kupia khei lo te karbia khei
पॉलिटिक्स के कांग्रेस दुजी बीजेपी दुजी एनएनपी दुजी बा जिकुनो पार्टी दुजी एएसडीसी दुजी स्टा में खे पेन लांगदाम लो पुलो तंगते लाके अलांगली कारबिया खे kasi patumi asonson a incident ke bongo sena itum karbiang long long nang ke tek long loke itum ning duk tiklo lasi immediate laso atumi nilitum han theke nilitum president afan nang ke tek dona a terrorist tum han immediate arrest nangi jong selang lituma phan nep ni pulote sarkar tumsi bangso sai kipa claim toy pusi mathapon nang kok puputa alang litum ningje pon jong si arrest red death pulo tangte Assam government la penda council tu la tum hansi kosono ma secret killer pul la tum hansi appoint ma puson si nilitum jong dunji bangso pherangtia mai ke phalong kache tongdun lake korkanthi sisia kongchun bang babul rongpi women wings haurakhat la kongchun bang pi sita terang pi finance secretary champa lekthepi recording secretary philip rongphar youth secretary jersong rongpi polling station amai phu sarsing rongphara tumpen ki danglok EPHLC aphan ki kroithip EPHLC asongja po songja pi la pen claim bang phu claim bang pia tum chetong dun Bangsula kam he no ke claim atum matela bang hini bang photum la ok chumpra na tum do la tum ke mande kapat thiji pu kar ke claim akam ke claim atum la sila tum la dak long manja long pen long ni da long pen la pen dak bolong ko ma ji long pen la an la tum ko puson si kachini ma lake la tum ka pachini me ka tum do si la tum la an na ka tok bun bon thek lo lake la si la dak mate rak ka chingru ma mai pi da bangso ho chatai long anang kali an la tum na tok bun bon lake la dak along an la police tum la dak do la si la so police tum la bang hini tum han ko pipo si ake henu ke claim chini lor ta la tum pipo si la tum phan ki khang nu det ki net nu det ma lake ni tum ke la bangso ni tum EPHLC ni tum korkanthi arat atum ke ni tum ning samse dongmuka pen sensing inti karbing long life kidam tang thang thang ni phaing koraner kep durmiar ni karbiang long deputy commissioner madhumita bhagwati ACS ahin pen bokajan angkang along multi sectoral development program ate MSDP scheme pen kideng pon asai long adimak long an kahumri dam Bokajan sub division angkang palong ni Bokajan block lapen nile block along karbiang long deputy commissioner Madhumita Bhagwati ACS ahin pen Bokajan angkang along multi sectoral development program a scheme pen kideng pon asai adimak long an kahumri dam ada por phai crazy rachitim apor malom Eastern Karbiang long college along humri dam si labang so college along ta MSDP pen kideng pon asai phan phokep anke tanglo lapen kitang tilang phan phokep anta prabjin pen kapatang ponchi aphan fan nang palipum lapen anparta prabjin pen patang pon vek nang popusi deputy commissioner pen phirangke karjo hut than pachini pon কৰিছো তাৰমানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ড দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম যিটো মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ মাইনৰিটি এলেকাত আমি বহুতো স্কিম ল'ব পাৰোঁ সেইমতে আমাৰ ইয়াতে হস্পিটেলতো আমি প্ৰসূতি গৃহ ইত্যাদি বনোৱা স্কিম আছে আৰু কলেজৰো কাম আছে আৰু এই এলেকাত নীলিপাৰু বোকাজান ব্লকৰ আণ্ডাৰত আমাৰ বহুখিনি কাম চলি আছে সেইখিনি চাই পেলাই আমি ফাণ্ডখিনি ৰিলিজ কৰিব লাগে যাতে কামখিনি সোনকালে হয় সেইকাৰণে এবাৰ নিজে চাওঁ বুলি মানে ফিল্ড ভিজিটত আহিলোঁ Bangso along kahumri dam hot DC Madhumita Bhagwati ACS along SDO Civil Anup Kumar Brahma ACS BDO Engineer EKAC Principal Dr. Anil Chandra Das lapen kaprek saikhiatum chetongdun Lason thak saphapani lapen nile balong ta multi sectoral development program a scheme pen kideng pon adimaklong an puthot pale dam thulo Bokajan pen ananterang Karbing long live Khatkhati police station ang kangla horizana long aronre pen ke pon kanghu barmi supari lin pharopli nebdun long pasibirta ripdun long Kidam tang thang ni pha inkora troxia ni isi joy pen raikom saikhe tum birta long si Khatkhati police station abitung atum chepeng si ke ton kelang asai deng pon lo labangso ke ton kelang asai kideng boma porahut ajo por phai kri si apor malom isi lahori jana long ihoma truck nepon long lo ki nepon long check a truck registration number laki WB23D 4159 lapen inut driver Umesh Rai atani kam phuke propho phan nep inang ponong lo pusi pachini pon ki neblong barmi suparia long atha ke hanso pusi pachorai pon lo
Han so thoi la pharu ke thom la troxy popi mate kani cartoon clip ho la pen Barmi supari thoi la likebra ke thom kusi pangthe kondo hi thia long ador la ke lak in koi an doji non la kattu kawe ke do an lamphoi deng kosi khathati police station along bipon kok lo kosi OC Roman Bordoloi pen pachini de Bukajan pen ananterang Karbiang Long Live Tangte pinya da babir taki lapan si kang ton paniklo